بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Baykuş, jönökül karapayım üybülödü, çoğoygon, jigit, siler siyahtı bir gün saparga attanıp kaldı. Atası suyunup balamda er jigit boldu, boyga jetti. Menin balamda orta mektepti büttü. Balam sen menin sıymığımsın. Kuda kalasa bizdin ayıldın keleceğine, el tuğandardın keleceğine sen jaraysın. Eldin balasında jakşı okup gelsen de balasıga nasihat kılıp, üyündögü jalgız minip жүргөн atın satıp, uyun satıp balasını şunday siler siyahtı başka bir şaharga okuga jönötötken. Bala okuga jönögön kezde enesi akırın kulağına şıvırap balam birge çoğoydun falançının kızının bilesin imanduu daim hicabında жүргөн namuslu kız kuda kalasa sen okuğundu bütüp gelgiçen bulda okuğun bütüp kalat men oşoga barıp kolun surap juuçu bolup koyoyun. Bala da içinde kuanıp özü de jakşı körüp жүргөн ayıldaşı tanıgan jakşı üybülörün kızı eken. Jigittin karındaşları da kolcoluğun tokup bizdin Batkende dasrumal dep koyut. Dasrumal degen bu özü fars tilinde das kolda aytat. Rumal kolcoluk. Tokup berip aga oşa yakta betiniz darçıyız başka kılasız dep ekinci karındaşta tirin tıpırıncıda koluna bir kitap salasın başka salasın dep kolundan kelgen bir sumka papkasını satıp alıp berip okuga jönötөт. Jigit okuga kelgenden keyin daim atasının nasihatlары balam jamanlarga koşulba jakşı bolgun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-mer'u ala dini halili felyanzur ahadukum men yukhalil. Her bir jigit, her bir insan dosunun dininde bolot. Kimdi dost kılıbdı jakşı karagıla deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tusahib illa mu'minen. Eger birөө menen joldoş bolup sapardaş bolsoň, dost bolsoň, imandu menen dostdoş kıl. Ve la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tamağыңды birөө jese, Kudaydan korkkan takvadar adamga tamak bergin, sen bergen tamaktın küçü menen kılmış uğurluk aram iş jasabasın deydi. Kırgızlarda jakşıga janaş, jamandan adaş, jakşıga janaşsaň jetesin muratka, jamanga janaşsaň kalasın uyatка degende şerigin ala karaga bolsa jegenin bir neme bolot deydi. Oşoндуктан bul jigit kelet da военный училищада келечекте военный мундир кийип, погон тагып, мен элдин жердин келечегин коргойм дегендей ушундай военный эмеде училищада окуйт экен. Алыста жүргөндүктөн дайым барып каникул болгон кезде айылга барып келүү үчүн акча жетпейт. Балдар менен чыгып квартира акча сыймат этип ошол жерде кээде жумалык 10 күндүк эмесин өткөзөт экен. Биринчи эмнеден башталды? Диск алып келип ар түрдүү кино көрүүдөн, башкадан анан бузук фильмдерди көрүүдөн. Кийинчерээк экинчи каникулда кайрыла атам мен барууга мүмкүн болбоду, досторум менен калдым деп, ошентип 1-2 жыл жакшы окуйт. Экинчи жыл шаарды үйрөнүп калат, башка болот. Достору менен жанагында бир квартирада жүргөн кезде bir dostları telefon çalıp tez jetip kelgin biz jakşı bir oljo, jakşı bir uğa çıkıp jakşı bir balık karmap geldik degendey. Al kvartiralarına janagınday kızdardap kelip үйрөнөт экен. Akırın oşa yoldan çıkıp başlayt. Kanikulda ayılga barbayt. Atası telefon çalat, başka bolot, daim jakşı, bari jakşı. Bir gün atası balam ayıldan falançı tuğanın oğurup kaldı. Sen şahardı bilesin kütüp alıp, oğurukana alıp barıp yardım bergin deydi. Şahardı bilgen jigit ayıldan kelgen tuğandарын kütüp alıp, oğurukanadan oğurukana alıp barıp başka kıl, oğurukan adamga kan kerek bolup kalat da dostları menen jakındары kan tapşıraydı. Ertesi kokustan telefon çalıp, oğurukanadan bayağı jigittin atını atıp tez jetip geliniz. Siz menen jakından süйлөшүбүз керек дейт. Келгенде врач айтат отур дейт. Жок сүйлөш, жок отур дейт. Отургандан кийин кайрадан экинчи жолу кан алат. Канны текшерилмекандан кийин кечиресиз, сенин каныңда bir virus бар дейт. Эмне virus? ВИЧ-спидтин вирусу бар экен. Врач угузган кезде баягы бала
özün jogotуп jыгылып kalат. Apasının palançıga bolup koyalım. Ayıldın körküsün, bizdin sıymığımız bolosun. Ayıldı sen kötörösün degen sözдөр kulağından çıkpay. Akılın jogotуп, üşüden ketip bayağı jerde jatıp kalat. Bir malda özüne kelip kayrayıyla vraçtın kolun kalmap, hiç kimge uğuzbagın, aytbagın, debegin. Atama kantep, ayılga kantip baram. Apamdın yüzüne kantip karayımın. Karındaşlarıma kanday karayımın. Atası özü minip tirikçilik kılıp жүргөн japadan жалгыз жылкысын, үйүндөгү уюм башкасын сатып окуп жаткан бала. Врач bir kança сөздөрдү айткандан кийин эми муну айтышың керек. Şeriklerin var bile, жок, алардын аты атабайм. Мен сатпаймын, башка кылбаймын. Врач эскертет, балам, бул жаман нерсе, башкаларга да өтөт, башкаларды сактап калуу үчүн. Бул кесепеттен, оорудан сакташ үчүн муну айтышың керек. 9 дос экен. 9'u келип эс алчу экен. Кийин паланчы, пустанчы досторунун атын айтат. Аларды чакырып баарын текшерген кезде 9'undan da ушундай ВИЧ-СПИД вирусу чыгат. Арзыбаган минуталык башка бир жаман кумардан. Кудай сактасын. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган кичинекей 6 миллионго жетпеген элибизде канчалаган адамдар бул эмени көтөрүп жүрөт. Кээбирлер айтат бул мигранттардан болуп атат, андайдан, мындайдан, кээде дарыгер башкалардын шалакылыгынан. Bunun bir gana japadan жалгыз жолу бүгүн эч качан bir медицина башка бул вирустун дары дармегин эч ким тапкан жок. Bunun дары дармеги bir gana кереметтүү Куранда Аллах Таала "Вала тaqrabu zina" зинага жакындабагыла. Зина кылба деген сөз эмес. Жакында барба. Иннаху кана фахишатан ва са'a sabila. Бул өтө чоң күнөө, эң жаман жол. La taqrabu. Жакындабагыла деген сөз кээде чочун кыздар менен башка менен жалгыз да калбаган. Бул жакын болбогун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam "Ма хала рajulun bi imratin" Кайсы bir erkek bir ayal менен жалгыз калса, анын үчүнчүсү шайтан болот дейт. Шайтан азгырат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, моунда эмеде өтө этият болушубуз керек. Кудайдан коркушубуз керек. Bir gana bunun жолу эмне экен? Az-zina yurisul faqr. Zina fakırlıktı, kembagallıktı, krizisти, bereketsizlikti alып келе турган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam күндөрдүн биринде Меккеден көчүп келген Мадинада мухажирлерди жыйнады да, мухажирлер өзүнүн жерин таштап башка жерге келген инсандар. Пайгамбар мухажирлерди "Я маашарал мухажирин", ey muhacirler тобу, хисарун хамс, 5 түрдүү нерсе бар. Аузу биллахи тудрикухун. Кудай Таала силерге сактасын, ошого жетип калбагыла. Ошо 5 нерседен Кудайым сактасын. Ошо 5 нерсени силер көрүп калбагыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam ал 5 нерсе эмне? Кудайым силерди 5 нерседен сактасын. Аларга ал күндү силерге көрсөтпөсүн деген биринчи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam "Ма захара зина фи кавмин хатта ю'linu биха" Кайсы коомдо зина, никесиз, кумар кандыруу ачык айкын болсо, хатта ю'linu биха. Жөн эле ачык эмес, элан кылып, жарыя кылып калса, телевизорлор аркылуу, SMS-тер аркылуу, башка аркылуу үйлөрүн, башкаларын, адрестерин жарыя кылып койсо, ал коомго Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam айтат, 7 атасы көрбөгөн bir оору пайда болот, ал оорудун дабасын эч ким таппай калат дейт. Биздин 7 атабызда мындай оору болгон эмес. Биздин ата-бабаларыбыз Кудайдан корккон, намысын bir гана Аллах көрсөткөн шарият жолу менен адал жашаган. Ошондуктан биздин элде мындай оорулар жок эле. Бүгүн канчалаган кала берсек, жаңы төрөлгөн наристелер да ушул вирусту көтөрүп төрөлүп атат.